ɗo ko yettire eɗen duwani wonulaɗo men o muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, kamɓe ɓe guure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala itirɗo ɓawo maɓɓe ne yentira sunna maɓɓe on ha ñalade dargal. ɓawo ɗum hiri on hirangol islam, hara eɗen toro allahu subhanahu wa taala nde arti kata en gandal nafowal. eɗen toromo kanko allah subhanahu wa taala nde arti kata en laɓɓinangol mum ka kuuɗe e ka konnguli. haray kono yo musidɓe juɓe tedduɓe, fahi en seedali hiɗen e nde toɓɓere nde wonɗe e mum nde karama ko jeyon woni e jantanade ɗo fi ɓural janngugol alqur'anul karim. karama ko jon o wi qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam mathalu alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa hafidun lahu ma'a assafarati alkirami albarara wa mathalu alladi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alayhi shadid falahu ajran. waɗay ko ɗo hadisa woni hadisa ɗimmo on e ɗin hadisaji ɗi karamakojo men o woni e jantanade fi ɓural janngugol alqur'anul karim. hare noon oɗo hadisa ko fellimo ko nene men aicha radiallahu anha ummul muminin. nene aicha radiallahu anha sonnajo nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam, mo tawata kanko mo jiya e ɓurɓe fillade hadisa e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam, emo ɓuri kadi buyi e sahabaɓen famugol sunna nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. haɗa oɗo nene aicha radiallahu anha ko kamɓe filli oɗo hadis e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. oɗo hadisa kadi no ari e konguɗi hewɗi sertuɗi ka haala, kono tawata ma'ana o fo ko hunde wotere. haɗa oɗo hadisa kadi fahin ko o selluɗo imamul bukhari rahimahullahu ta'ala no fillimo ka deftere makko sellude nde. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jantani en e oɗo hadis, ɓe waɗani en misal fiyem ɓurtu famude ɓay ne jeya e laawi jannugol waɗugol misal. nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e gollitiri e oɗo hadisa jonnigol e misal fiyem si tawi ɗen faala andude ɓural janngugol alqur'an. waɗani en misal ɓe maaki mathalu lladi sifa on misal on yaqra'u alqur'ana mono jannga alqur'an wa huwa hafidun lahu hara kanko ko ɗigginɗo nde, ko hunjiɗo nde, ko jannguɗo nde ɗiggininde ha o hunjinde. ma'a safarati lkirami lbararati o wondiyay e malaikaɓe tedduɓe ɓen, teddinaɓe ka allah ɓen, ɗoftiɓe allah ɓen subhanahu wa ta'ala. allahu akbar. o tigi fi o jangi alqur'an, on ɗiggininde, o ɗatininde, o hunjike nde, ko honɗum woni pilasi makko on, ko honɗum woni pilasi, honto woni pilasi makko on, ko wondema kanko o wonde e malaika ɓen. ɗum ɗo ko martaba towɗo, ko nokku towɗo wonande hunjiɗo oɗo alqur'an, o janginde, o ɗiggininde, o famide, o gollitiri. aray ɗum ɗo yoni ko tawata pooɗa mo ɓe, duñay mo ɓe fi o wawu heɓude ngal ɗo ɓural wondegol e malaika ɓen. ɓay noon wona fof wawata wa'ude noon. ɓe addi kadi misal on mo tawata kadi kanko ɗigginande, o ɗatinali nde. ɓeyni misal on noon, sifa on jangowo nde. wa masalu lladi yaqra, misal on, sifa on mo tawata o jangay nde. wa huwa hara kanko nde yata'ahaduhu humo fillitode, o ɗigginali nde, o ɗatinali nde taw. wa huwa kanko nde alayhi, wa huwa ngol ɗon janngugol alayhi makko shadid, nde tiranimo, no sattanimo ngol rewtagol fillito tutur fi o wawde ɗigginde kanko kadi o faama nde, o hunjonde kanko. haray ko honɗum woni gaɓal makko ngal, ko wondema falahu haray mo mari dey ajrani jeddiji ɗiɗi. allahu akbar. ɗum ɗo kadi koye alqur'ana tu woodi. harayɗa janngude konko wonɗa ettonnade ɗon, konko wonɗa e fillitade ɗon, heɓa e mum moƴƴere. ɗum ɗo koko alqur'ana tun. haray ko ɗum ɗo woni ko woni e oɗo hadisa on noon no ari
konguɗi sertuɗi alhadiqu bil qur'an fof ko ɗum ɗo woni ruttade walla wa huwa yatata'ata'u fihi hara kanko himo ettonnade nde ɗatiralimo nde ɗiggiralimo kono himo faala ɗigginde nde ɗatinde nde yaha o hunjode hara kanko himo mari jeddiji ɗiɗi jeddi ko woni e jangude kon baraji kadi ko o woni e etade fi o wawu kon ko woni e jangude kon e nden tampere nde woni e heɓude mum haray ɗin ɗon ɗiɗi noon ko moƴƴereji ɗiɗi haray ko ɗum woni e oɗo hadith mo tawata o tindina en ɓural jangugol alqur'an ngol jangugol alqur'an ala perdi hay ko wonɗa ettonnade ɗon hiɗa mari e mum moƴƴere hiɗa mari e mum baraji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadisa goo man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana kala janguɗo halfere wotere e deftere allah ni haray mo mari e mum moƴƴere wal hasanatu bi ashri amsaliha la aqulu alif lam mim harf mi yiyani wondema alif lam mim o fof ko harfere wotere bal ɗum ɗon ko karfe tati alif on tun ko harfu haɗa ɗamari ɗon baraji sappo lam on kadi ko harfu ɗamari ɗon kadi baraji sappo mim on kadi ko harfu ɗamari ɗon kadi baraji sappo awa honto woni e perdi e janngo oɗo alqur'an perdi ala e mum mo wene yo hani wakkilade o heɓa e ndeɗo alqur'anaɗe e kaɗo haala allah geɓal mawnugal geɓal towugal simo wawi etade o hunjo yo eto o hunjo o wawande o famande o gollitirande so tawi kadi o wawata ɗum ɗon newaki kono haray watta o hollir qur'an wata o acci qur'ana ɓawa makko hanana ka tawata goɗɗo on o ronkay hunjade seeɗa e alqur'an no ari ɗino e hadisa goo nde ɓernde nde tawata ala hay fusi e qur'an ne waywa galle mabbuɗe yani galle bonɗe haray ɗum ɗon mo ɓeno hani tawata haray ko tawa mo ɓeno hani heɓude goɗɗum e alqur'ana ko o hunjoto haray ko ɗum ɗo woni ko wondiri e oɗo hadis e raɓɓinɗingol haray en nafitoroy e oɗo hadis wondema hadis o rerɗini e hunjagol alqur'an e ɗiggingol nde o ɓangini kadi oɗo hadis a ɓangini towugol pilasi o hunjiɗe alqur'an o ɗigginide ɗum ɗon ko honto fameten ɗum ɗo ko konngol maɓɓe ɓe wi ma safaratil kiramil barara nde tawno o wondi e ɓeɗo malaikaɓe towuɓe ɓeɗo malaikaɓe tedduɓe ndeɓanɓe allah ɗoftiɓe allah e andi noon malaikaɓe hiɓe mari pilasi towɗo ko allah subhanahu wa ta'ala so tawi o tiguinama kanko e ɓeɗo wondata holli haray mo mari nokku towɗo pilasi towɗo ko allah subhanahu wa ta'ala kon ɗum no hewtinimo ɗon ko saabu hirnolgol makko oɗo alqur'an o wattire oɗo alqur'an o daranide fi o wawde jangude o jangande o ɗatinande o gollitirande ɗum ɗon ko go'o ɗin mum kadi oɗo hadisa ɓanginani en ɓural ɗiggingol alqur'anul karim ɗiggingol alqur'anul karim o tigi hara no ɗatinide no ɗigginide ɗum ɗon kadi on ɗon mo mari ɓural nde tawno o wonde e malaikaɓen o wonde e malaikaɓen ñalande ɗergal fayi oɗo hadisa kadi ɓanginani en wondema allahu sowanay baraji wonande on wonde ettonnade ka janngugol alqur'an o wonde fillitade oɗo alqur'an fi o wawde ɗigginde o ɗatinande hara ɗum ɗon no sattanimo non ngol fillitagol kadi oɗo alqur'an no satti walla hara o tigi o ettonnata ka janngugol ɗum ɗon kadi haray mo mari e mum moƴƴereji ɗiɗi kanko haray mo mari e mum moƴƴereji ɗiɗi konko woni ettonnade ɗon konko woni fillitade ɗon e konko woni janngude ɗon ɗum ɗon fof haray mo mari moƴƴere ɗum ɗon kadi en famay ɗum ɗon kadi laɗo maki ɗon falahu ajran ka hadis haray mo mari moƴƴereji ɗiɗi baraji ɗiɗi baraji ko woni janngude kon e baraji ko woni e muññade e nden tampere nde woni heɓude e mum ka janngugol alqur'an hadisa on kadi o fahin o tindinayi en wondema no hanani wonande hunjiɗo alqur'an famuɗo alqur'an nde tawata konguɗi makko ɗi e kolleji makko ɗi foppu wona moƴƴiɗi
yaaduɗi e sawaba yaaduɗi e peewal no andirɗe noon malaika ɓen kamɓe koko moƴƴi e ko feewi tun ɓe waɗata. malaika ɓen ɓe wopata Allah. joni noon si a nandintinama e ɓeɗo nde hani etade golleji maɗi e konguɗi maɗi yaada e sawaba wona ko feewi. haray wakkilo mo ɓe ko ayyo musidɗo wakkilo heɓa geɓal towgal e oɗo alquran. anda oɗo alquran Allah no ɓantiramo yimɓe mo jippina kadi e oɗo saabu oɗo alquran e yimɓe goo kadi ete noon jeeɗa ɓenɓe Allah o ɓantirta fi oɗo alquran. anda honjiɗo alquran o ɗiggininde o faaminde o gollitirinde kanko e no ari no e oɗo hadis kanko o wonde e malaika ɓe ñalande dargal. ari e hadisa nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wiyanete wonande hunjiɗo on alquran o ɗiggininde o ɗatininde o gollitirinde o wiyanete ñalande dargal iqra warqa wa rattil kama kunta turattilu fi dunya. jangu ƴelliteɗa jangu ƴawa kaliyeji ɗin pilasma on werde ma nden ka aljanna ko yon aya mo sakkitiɗa jangude. haray mo ɓe yo wakkilo o wawa e oɗo alquran yiri wo ko Allah on muƴanimo ko Allah on nowinanimo. haray en hanne ɗo hada wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.